Bageze mu karere ka Musanze, abagore batewe ipfunwe na bagenzi babo banywa urwagwa kuva mu gitondo kugeza bugorobye. Mu murenge wa Muko, akarere ka Musanze, bamwe mu bagore bababazwa n'imyitwarire ya bagenzi babo babyukira mu tubari bagatakaza icyubahiro ndetse n'umuco nyarwanda bitewe n'ubusinzi butuma barara ku nzira. Abagore bavuga ko hari bagenzi babo banywa urwagwa ndetse n'ibigage kuva mu gitondo kugeza ijoro ryose bakarara ku nzira cyangwa se bagacyurwa n'abandi, rimwe na rimwe basinziriye aho inzoga zabaganjirije. Bavuga ko iyo myitwarire itesha agaciro umugore ikanateza ingorane nyinshi mu muryango, harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uburere buke bw'abana ndetse n'amakimbirane mu ngo. Umwe mu bagore bo muri uyu murenge wa Muko yagize ati: "Hano dufite ikibazo gikomeye cy'abagore babyukira mu tubari bakageza nimugoroba, bagataha basinze cyangwa se ntibabone uko bataha. Iyo inzoga zibaganje baryama ku nzira, abandi bakabatwara mu maboko babateruye, ibintu bidutera isoni ndetse bikadutesha agaciro nk'abagore b'Abanyarwandakazi." Undi mubyeyi witwa Marembo Didasine wo mu kagari ka Kivugiza yunze murye nawe agira ati: "Ubundi umugore afite agaciro gakomeye mu muryango no mu gihugu, ariko hari bagenzi bacu babaye nk'abataye umuco, hari uherutse gufatwa ku ngufu kubera ko yari yasinze bikabije, nta bushobozi bwo kwirwanaho afite. Ibi bibatera guhungabana kandi bigaragaza isura mbi y'umugore mu muryango we." Yongeraho ko abana b'abagore bateye gutyo usanga barabuze uburere, baragwingiye, abandi bakabura urukundo rwa kibyeyi kuko ababyeyi babo baba bari mu nzoga aho kuba mu rugo. Bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Muko bavuga ko bacecetse mu ngo zabo kubera ubusinzi bw'abagore babo. Mupenzi Egide yagize ati: "Ubu umugabo ntiyahirahira avuga ku nshingano z'urugo, kuko iyo abikoze bihita bifatwa nk'ihohoterwa. Kuri ubu twafashe icyemezo ko umugabo atinya gutaha atinze ngo atabazwa n'umugore wari mu kabari kuva mu gitondo niba yatekeye abana cyangwa se yise ku matungo. Twahisemo kwinumira ariko birababaje." Yongeraho ko umugore akwiye kuba isoko y'amahoro mu rugo, akaba umutima w'urugo, ariko ubusinzi buramuhindura, ubwo bukaba bubaye intandaro y'amakimbirane. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudiyana avuga ko ubusinzi ari ikibazo ariko gikomeye ku buzima bwa muntu, ngo ariko iyo umugore aguye muri iyo ngeso bigira ingaruka zikomeye cyane cyane mu muryango we n'igihugu muri rusange. Yagize ati: "Nta munyarwanda ukwiye kurangwa n'ubusinzi, cyane cyane ko budindiza iterambere. Umugore ni umubyeyi, ni inkingi y'umuryango, iyo asinze ahungabanya byose, abana, umugabo ndetse n'umuryango wose." Tugiye gukomeza ibiganiro n'abaturage kugira ngo dufatanye guca iyi ngeso mbi yadutse, dushyire imbere umuco ndetse n'uburere. Itegeko ryerekana ibyaha n'ibihano muri rusange 2018 mu ngingo ya 265 rivuga ko umuntu wese usinda mu ruhame ku buryo buteye inkeke cyangwa bukabangamira ituze rusange ahanishwa igihano giteganywa n'amategeko, igifungo kuva ku minsi 8 kugeza ku mwaka, n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 1 bitewe n'ingaruka. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere ndetse ugakunda ibiganiro byacu binyura ku muyoboro wacu wa YouTube, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tunyuzaho.